inge late sapro alexakilin olem katlak. Okay, gal duo si was kewa. Masimit, exact lodging kat kemulash. Tudeng inset, di ba en kadashwe ngayon, Ashfinan, Ontario, California. Na en ko siya fashion tudeng in Sanri.
Kung gusto mo wigat nga ni spell sin kaksakin kat. We go sin kaksakin kat. Kamo lash lang kat kantan pinuse. Gawin loop trick long na gas like that. Imagine nga siya was on by. I think was assume um like yeah ko share program siya nga yok na gas ko siya manasya smith ko siya amin. Katafa o isikat nakalalfong ila lebgat payak. Ang Sifac na si was na kayo. Kulo ko was naka wigat ul tuwa. If you go na kalam yo kumasho ye mesela kalam ye bakışam gno tuwo sarax sibe inen renten tuwo gyam naka wigat yangan bakışam gno miseng ya pa may naks na dito ngayon. Hindi aşam gno ni iste ake Bible study said mo sa nake may insewowo ka taş ke mato ka akuste. Na ang parang masik ni Sanri ni Senga, man finga ka ni se, meting asombroy, managumin lila bang makisarap ni Senga. Si Fesingan ba ako sa Ma Sap Uh, para si Lutila Moses ni Israel meting si in akas pakinjelos si Fesilos mata, and sa magkadal ulang asin, ni Israel. Masuk aku min kapashian ke moullash bisenge ole. Kada mo ita ang mga charm gun. Mana sinta Israel ba masik. Min ulen mata pa. Ako min loyag na ke akwuck lang God. Ay laro yung tanfel sing Israel. In pa tanfel si may isang nafay mo. Long lang lang God. Mait na kayo. Kung tanfel na kayo ni Israel. Baka may masing ako charm gun bisenge yo. We and siak na kay lasho. Ito na siya. Finkum ko nas kum share ye pe ko like ye ka ko bi Facebook kanin. We get at try. All I've got flat na. Let's see what is it. Sugi si ko pala. Kulo ke moulash, kulo ke long lang, kulo ke kum flia moulash te belsin. Ben bela betarik ke duse. Super aklit belit ben awul na si besa. At price yak sum life nila kum kat. May damana kewa. Padan kat siki gasolum, may kat floto le. El pas. Yok na nakita ko na gasolum. Padan kat siyak sukun wi kat gas. Kung mga dalum na ingot, ita ek lumin magain ashing got kudan ko dafa la gasolum na long. Ay be punto ko yung hilus sa mga ay na ko din. In is ko indutu ke gas wala na lo. Price yak sukun wi kat gas. Ay be kat Roy Kalos from the Natural Lalos, Solal Digin Tresco, Jack, Oyepe, Solal Eugene Asher, Maso, Moli Nasur Malos Ashkin Belly, Willows Cashels. Oyepe Lusama, Sap Magatina Faki Delos to shock the lip, but the dollar say, Willows Cashels Malos Ashkin. A Gashigating it. Din mo ko ace castle luto na castle min bowl. Din mo ko naflabi na sin na kayo. Ay may siya clash pam tayo ko ay siya. Amen. Amen. Kalbit nga fast na may dagdag check ye audio log ko. Sarax sipe tuwo. All right. Okay, kal hindi na kat Asia ke program la siya. Katanda nga siya ka Asia. Stand by. All right. Kal masimit isvi babaeng kamusta kayo? Ilang kamusta ka wigat yangan? If in
may sa suos, nas like ye ko share ye. O pe akali mi la kum wika chang o ye o na kingali le sorak sipe il akali lash finen Renton, Washington. Don't you got lash alwina alukat isan kaksakin kat alwina lash finen hilo o avahi na o na kinakal ni bianga le mga mo yung nak sa kung sa bising eh Sifecen ba akos Ma Sap Uh tutor milong lalikos fasigis ka lalikos ah masing ako ngayon ko sharp gidin bela be kung binloyang naging sapta sing tutor ano mi le may insewowo sharp from ganyan eh eh suppose lagi may saying I said ngayon ko be mising ako min sharp from ganyan naksing nasakta nag-iiblan casting ko anak usliyle kad actually online presence lasho kişi ben lomali igek lomali igek la may fin siya kapag kumin som buyalu kumin som na ke ibangay aluin uniste ko frete ko Sanri an sumbuyalu aslash yenengin oo ma fin siya kapag in den dafür gaslan God in paego suos in magain parakit mo talin siyo kumin mo sum shoot God may gadashin yung alal fu na tuwas la God lorekat le in kitan mo siyesin siyelash bagay bagay sipelash na katfin shi katle diki malan ka at ko bukui sa mga akyok yung kalenglan ka at na kinapulakin mole ba ito ko ikaw pa din line makadashke na gadashke yining yung gatay yung fashion ye on koshmale pandemic singa ka na kata ashtar yining Met kita ka dawe ka que vind ik dat ben kowos fakle if sharp from yeding itina umte sob na osin sin wait na arkadaşlık line ye gden sharp from yeding a pandemic singa sikyak ya dari hadi kalya na fon alamal na ashtar yeding na o yesin ta alle aş aklin yen aşlaş yedin sin mayeta spema casualalos. So spema casualalos na ke proy na ke man munin man mama rekin ko mama ko sa akin suwi kat kaya pa na ko le katang upgrade ya program lash ngati upgrade ya kay fan ako tsumna you're in government, state level, tipo federal level. But register ya casting ko, nagkakasing lista, kumrag in word of knowledge, kan uh, 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 to do business as, ka DPA name la siya pa, Pacifica United. Finchak la siya pa, then more already done in CN, with the atalani la siya, let him ko siya, kayo man. Bakit finchaklaşıyor? Kıdemli oyun gaslan kat, sang orayım da insiyen mayit. Kıdemli oraya pe akilin, may cool, may los sa mga, na, akiyakin may cool ka, kıdemli kan, casualos, tafalos la. Tafalos na gaslan kat, or maging gaslan kat isang tafala mayit. Parang gas sa English, but discipleship. Anlaşılmıyorlar. Kattı da kayın isla alıyorlar. Kattı da kayın avla alıyorlar. Kattı da kayın fulla mı da ligi wow alıyorlar. Di pa anlaşılmıyorlar. Şüpheler. Bakın kayın sang. Den kan mo gasan ka sang tafala mo. Nagyan tayo naging version gelmiyor koşman. Katakılan etle. Alupe mo ito da kalong.
da luke gaslangan. Kumata long gaslangan fin as alienados. Mental, physical, ko financial. Na matulungan kat finde na address pe gaslangan. Mental as even spiritual. Na alam pia mo ito ko bata duty gaslangan. Na bar ako sila kat sum registry ka di na sin state level. Kat hinmakain sum na yun state in aklin yakat lekat legitimate. Lekat government ko enable na si chef o dahil di le arch 501c3 sila arch bank account for accountability kat report na sin IRS money or rekening mga na phone na pangin ko ta o ma kasi organizations kay na akfasrye may government whether it's state or federal level kan aklenos kat orela mangan in mo sang sacn kat dagdag mo kayo in state to federal di la program to kaya ikakilagay sa gusto na sin may plasyo in sa cashless. Na kasi siya mamay na siya kapap. For ashtar organization, for gubdayan ng telinash. Kuminloy na kaya at finakin ye umbrella sa Pacific Islanders. Pacific Islanders fin and American. Ang mga siya fin 200,000 ko yok post-Catholic. Na fact la ko pa let me see stat silingan mo ba shamdram daw gallon facts stat siya isla study siya or sin Harvard nakatesta kung hindi Native Hawaiian Pacific Islanders population land if in US so actually is 656,000. I mean, if in California, Native Hawaiian Pacific including Pacific Islanders, actually if in California, actually 197,000. If in Washington State, actually is 60,000. If I that number, if in bagay kumsum isla cash o sila grants sila sin Native Hawaiian including Pacific Islanders if pa millions millions that na sin cash if there are 600,000 Native Hawaiian including Pacific Islanders but with the cash with Micronesia let alone with the cash with Kushay kung di once kayo dagat fall na kipisyen mo na ipesa sa kanya sugat na mali siya itina fall na siya na power we have to be represented kadena gden fin ba may clash in na cash na got so hindi na gden isin kata organizations more representation of Pacific Islanders. Then some swastis in funders kan pang makat bara kat ashpel. At dagger in may clash. Ang asak mange mayen managodak fashing payel Amerike ash molin mana kayo ma may dak fashion le kum online kum smela leta si ko kainin mana kayo ash molin mga na nakikashalad ka el guess na sin katos hindi ye akli niya na inge cash kat ki gas ashport member slash na costly na take interest ko tigni sa na dabe we sham yeneng yen na casual was nakiwa para kat kain ay inash yeneng yen magadak na siya katila is molo na ke may no kachok na po na siya check pa na rate nakakasa mga in mo kain aklin na kain tapok cash si na akin already announcement in metigasyon ke mo sa mitigasyon ke mo dito
focus lasha ash ki gaslan kat. Para kat ki era announcement hindi tako itok tako walk group malutut na bising na kung sa mawikat lihat ke Facebook kat oye pe ash ke website lasha kat live stream na ke website lasha so na ke kasreacng.com KAHSINKOL.com kumili kat live stream ash pe ke oye pe kat live stream na ke YouTube so na ke youtube.com na kum search kasreacng kumili kat live ash ke Pero ko kumdigat kaya nga mas like ko actually subscribe yun na kay YouTube. Kung like kay YouTube, subscribe kay YouTube. Nakadya ko yung show na kay plan monetizing. Kami monetizing singan pa YouTube liye as views slash ke YouTube kan. Nadala ka yung say advertisement or may matagal yung if mo lamangan mo cash kat pe ash casual on YouTube na ke mga nakasya. Na waya pe kat ash pe ke Flash Smart TV duman. So na ke Roku channel. Akum at channel. Akum suk app sinabang mo word of knowledge. Word of knowledge. Pangan gasing ko iba word of knowledge. Suk
Alright, Primrose, gulag yun sukungan. Ide silver som na kisuko pe una. Det som den mugul forståelu finen kona inge Philip Murphy na taliksak tulungan na enangan suke nelos. Alright, lumalap yun sukungan. Hindi masing along, especially along si siya ganun sukungan. Saan ba na pa siya, pasyenta dito, ala na kato, ala nice. Kasreacng. Kasreacng sukungan. Fakkatyak si Fena. Fena fakkatyak le, pangit mulaş mo ito. Nakatabela kita, ikşinamon kon la, kiten şakatyak nila, makatala woli gimat sayen. Barang long si, long on sukungan dalip siya, kasreacng insang akas magandaya. Na unsuko at ko ngayon ma shuwe Netflix wala lang tugdan si Uyali na nuwar mo siguro.
unzuko nga el super kasreacng kasreacng the na sich super akfasrye ashibel makde mata ashibel makde usak usasab gui kalme pa kalme All right. Well, ulo na shuwe tamdal to yung nuerma. Nakide inge nakide show na kime du last na saying ya. Paing makide sramsramkin na saying ya. Vinlie we kime naksing si in fact mo akfasrye Ma Sap Uh we reaching an ashke Deuteronomy long lalikos for senekis ngalakos. Na ash I lu mga ngakumi sramsramkin kime naksin nam saying. Si besi mga chayli kaan. Wimba ko in sramsramkin
kai CFOs nga in mo sang la shupel at marit nga ako min diksyon nga galit minisam na kum shumon shamdram sa ko kume sham sa ko shumon ya ko kum ta for fast fall na ke na ko vati kum tui ke points nga na kum shun na ke si paragraph na abam da ke points ya power min nakslo kum nam singing ka trait na ke ipto lu sa pa ma insewowo na ko ke akuste kung tiya ko tiya ako smalan ka at ako kolyuck ka kung kumnoy gumugod lang ng insewo na kinakata ya sabi ko me kalmen faction naipsiak luwoan kainin mo insewowo specific na ke akuste na me ka chapter me insewowo naipsiak to yung naulalan ka paposikos to ako siya ako loyang na ke ako me sure na ke me reach la kum na mising loyang na ke me naksing ile sailing nga bataka yuring ka to yok na ke saptalong ulay ko siya saptalong ulay ko siya sramsramkin yak yok na ke faxilat Moses il orada sramsramlal na sinta Israel inak esmakin yelos kipel smaylo se ilyang na felin ulayan le mayin arsh siye ke dusen pel sima Israel yelos fashish yen maisis kelos illaliki matan en ichap yelos muta in shaw fin en ichap fashion yatolfu posiki yatolfu lam ngaul nakishbin katil ulealan kat na si Father Abraham while il akpayila si para ma katil akpayila ke ulealan na sin patriarch na ilusyos ligiyan ichap sang masap singaule na masap pacham gun masap singaule masing ako min luxury na galim kele ashpe masap won fugo singaul tolu se mashmonyat ke Leviticus wekya na masap won fugo singaul tolu ma katil sacn na sil Moses ilan som sac na tafla sinda Israel in nuke for no masap singa ule tu fun po kat si fena il sumos like yot duwo pakat pagan mo masap singa lam singing ikaw il sum like two chaplets il sum like ipi yot duwo na may rich la kum nam singing el luxury na taka na si kum gden kain susulpe loen na ke moullash mising na ke akfasrye makatashke le kumesi yokshpe ne siya mamang akum in de tafung lane in non ko le ni may kumbangon na mo kalen sapluman ko urik maluman ko mga kumaraan kaya usimula na siya kuminon ako minisam la masi yokshpe pain akustin na ba may reach sa ito ka na si kumbising le bitligin na los ilyak na infelin in Israel som naging infelin ulay ang isang na Moses iltako iltakon siya ak esmakin yelos ke akustin lalos amasi Moses ilarong pa ilfliye may dutut siya na selos ilosin kalim ke may insewowo ewaye pe sel nga may taka yurin kata nasaptalong ulal kush kumiloyan le force sigal nuwas ke ulon ko siya mga ako may disram kun misenge mintabang marit lasha
Marit lang kumash na fossing lako siya. Na shamonyen ko force sramsramkin sel ngawi singat. Singaw limay ko tikisgalan ko sa sema bel akus posliki shamonyen insewowo ka yurin. Umliye Bible katil kalwani. Umliye collections kalwaniyak if mayin mayta long milos long si long. Guessing the scale that more may cut mayta we have selective hearing. Kat long si long makat long si long power. Gaslan kat ko kalwaniyak. Na saptalong ulali kush sing fosingaw limay kostike ongol o alkushat. Il sramsramkin yok nga kasreacng ko mata ko kasreacng ko sil nga wima patat na sinta in Israel kasi kasreacng lalos. Naoro yok shipe na sitpo na akustin sing masima yok shipe na ke akustin sing mawo menghivan na pa ito ko. Vamos dizer academia, que é muito uma voz, academia, olha. Eles tradition even eles acos. A mau bukai fan. Vai to konas. Asilos. Wayan saba kum dia kasi fen. Abitigina ye bitigina tek lutut Bible. Apangon na mo pagdalit alin Israel, akilos sum ilyak na infelkinen sa mga atil ula si Lepre, Isaac, Jacob. About the Australia uchak naman na fushesh. Ako vinriti Bible, ilakalimile ilusta ko mayon. Soswa pa general sila. Di ba mayon si kowos. Ilus mayon katang la matonfel na kimatonfel. Naura pungelos fashlik ta vinankinan na fon na le Israel Bibles itakong. Katslalos kan yellow siyang pa ng katang na silos. Napamarit siya katang mulisin si Bakes makin yellow sila. Kus fin akus kat. Akus akwuck kolyuck lan kat. Kus si palak. Insewowo. Na elefa orok kusin yokliki. Otokan felsaye. Sige mo ko namasin nga malasik kumgidan non ko le okay ano yung vacuum dagin program mo le at kacham kin in Israel na meya kalme na si kumgidan kacham kin in Israel sukiran takon na kita ship Windows yung ngayon mo standby okay. All right. Well, Bayab ICL sramsramkin walang papol ilsim ke it's most like a ledalal na si church foreign. Inakes pa kinyalos le maulan talik na din Israel simle na si matlal fung imiseng ilos pakotin lut kun. Kadin lotela oye lat Israel malos or wo pa ng los ispain se wo swayang pe oye lalos sama pabebala sa mga sa kikilalos. Parang los dating na inmayadalan ka. Parang akong dudud kami sa inyo. Nagkatfil akos, managawa siya mo nga nasinda ng Israel nga manasin matlalal kung isa nakalme pa kung finte ekin matlalal kung isa na makacham din nga iti manasu. Nasyok na. Fin siyak la siya ka cham kuna pakumin po si Sela. Lok na yun ka. Sang lalal kung iluman na singkat kung finliya Rome sa plasngol po siya ilakalim nila kung finlem talayak. Laki kolon ka at akmuliak wen nata o kumita sa mula. Pangalalay, pangawayalan mo talay kung isi.
kasreacng water baptism, kasreacng Holy Ghost baptism. Kasreacng man, kasreacng malalfungilan may pa isang mula na sila. Now, kasreacng may minalaksing ya, kumfin, diye aşke, na may lütfüge temana su. Şokta, may kaya laş mit malalfungi, mit fakyasan kata, pa kumin sülpe loeng na kele, but fin loeng na mawu makayafan na, pata ko kaya akuste. Para fosil ke fosingalako, sharam din may insewowo. Na fosinga unlimay na ke ungo lalikos, sramsramkin meta. Kayak lan kat kishipin mea, kishipin si akuste. Na on wana ke fosinga kalimia le os finacos. Dice los finacos, hati del hielos ya. Na may insewowo inge na kayo wa malalos. May insewowo nga kung sram-sramkin at fin loy na ke fostolo na ke foson ko siya. Fostolo na ke foson ko siya. Bagay takin yan may insewowo. Kainin may insewowo, sabi niya, fostolo na ke foson ko siya lang. Lem katile fakin insewowo city suwos emailowos. Ako may angay. At mo iti mesi. Akfasrye mo. Mayin, katsam, kafilo na kaya mula na initial impel sa ilos kaspayelos ako ke faculty malalos pa ilos insom imek o insom or a trading lalos ka kain mga fulang akong biseng mga kumdara mga tsumurek asap pa katinay ime shock katsum or clock in 8 to 5 ka 9 to 5 ka midnight graveyard shift pangi katsum yukuye pangi email ako bising pa kada is faculty malasyo na ba may reaching sa kanasyo si kumulensyo lang nag fostolo sin lakin si uye si suwos email was fosakos lempat na lakin si uye kos el aro imposin italik na was fukun email was ekaw ship na was kung loing kaya na may reaching na kaya impel so le Matayin si fin ko flarik tulik. Ala pa ako mo dapat. Mayin wangin gosh pa yan. Mayin gayet matayin bel siya ilos bakit ilosan pa nakik kanon mom si kasews. In rectalik talik nga natuloskan pa isum usik fakon sews ko gosh pa yan sews. Fi matayin ko flarik rectalik sap mo ilego flamerot. Ilito nga nang bising, mga adoption, gosh, fertility clinic, mamam, tangi ganito na. Ilito nga nang bising. Na impel sa fintan si rectal, ikaw ba na ilende payak iweng kashpe. About na reaching akalim iposin italit na tuwos, fukin email wasan, akin siya iposin ni wayang pekaw ship na duwa. Sa mga, think ako po sa mga peak, mga vin pa nga, kung kendat na peak, mga babak sa mga, mga ko mapong masyal na kalye, bulagin siya. First ko siya ilang, lem ka nila akin siya email with lows. May mga makuha sa rela kiwit, pason ko siya, lem ka nila akin siya mga ko makuha sa rela. Ako vinlearn ta na kanon po metsi bukulsi ka seusi. Akustin lalosan eusi kaşpiyelos. Na ako magkifas na guessing hermeneutics na may kalmi na si kumisi. Ako magkifas man na si kumisi kidan learn na kasi matayin kayo.
matayin mahupe. Lakin elia, matayangash. Nakasinsiksik ako min siyak sa sifena pa. Ko ngaku. Kokot hakus malan. Kokot ta long aku kolyuck lan ka. Kokot ukwe makadil fa. Ni klase nga isingin ang professors lang eluse sifen medical examiner coroner's office in San Diego. Ilan na ko or na presentation. Na bukul sa mata ko ilbit Christians na factually nga pa I mean igin pa chaplain sila San Diego Medical Examiner's Office. Ilta ko ilmos siye mama ilsum na wenga pa ilsum na ge bukul sa nga loksak la ilsum na ge na ora idalsum in examine corpse singan mano singan na ucak na ge ingal singan ikat na molo wasan ko hindi na lob si wasan si fen na ke masi ka si kam gud mo loksak la ifoko kum kain play bila kuluklan ka ke kumti na isel ay betlang mo silo ifoko kum kain tan singan play mo lo a top singan dictionary na ako in akfasrye ko. Le kızlar da kat complain ke makataşke. Kataşke el yalaş, oy kataşke fuş yalaş. Hatta loy ne katın hakus falan. Dana gelong sa şifena. Kat play mi kat mo abda ke molin el yange. Make e kuluklan kat. Sakta kat lo kasi lo na şifena katın hakus falan. Amerika'da siya sinakyalim niya pa fosin niya fostuungan. Na kung fin ako kolyuck lan ka at may insewowo pata na fei. Na may insewowo ka champion nga ba sa kaya fostuulu. Akos, limekos, on kosan. Nadyo ba usang ako min diye.